Afternoon, busuya samu akwa ba yenhwen nsɛm ekoso agudie mu na awie nsɛm ne dɔso de se fata sauti na ya boabo no ade ba se Premtobre Kasee kejo na Kasee ya Kasee dubwadi ye be hyase na me se me de Ronaldo asi last week but na pepia fa ho ati apia fa ho be wuramu this week am fa nwi na otena menka menka ne ade se bo kono na chidom nko akokopie mo Saudi Arabia na be de wo so kɔ keke no ne ho dom keke ne ho mframa keke no chain de wo na kwa hotel rooms nko 17 ono nko na chidom o ma gye aboso na aboso me nko be 250,000 pounds and yetua hotel nko a chairman say ne nkraman no ne bodyguard no sa say ko ya farmer for no o mu nyina bia agene room bi da mu tutu bi da mu 33 nyasam keto hotel ho ni na chairman e say to aso be de wo ho that's it we na esaso sa no inside ama yama say ho de futuro ni ho sane e form what tiro no nyasam keto hwe e we dem say plate back be ai boy hwe ne how akra be juice inside ni etwa kire kakra no ti ani eja ye se flowers no so na etu hwa kama ni nyina ye de charge o ti ye light nko a bulb we nyina ye de charge o ti Ronaldo esa ha no wotena for a month sana mo heso mbenya efie foforo bi dia mana ba ye so ko wa feel ho sa ha ne ye kama ha ne ye kama ntino o man ntina o kakra o ye gine so o Ronaldo ye gine so anya small o bo wa kwiu na nipa di america are you okay sa nyasam keto that is say osmosis onya new again bibi keto bi how are you as a mind the gata sa for the match we for say when it ko hu za gata da form to Ronaldo and ne ho nsema ba and ye ka Ronaldo ne ho nsema no oni Messi say mo ya ma oni Messi be hie o ai ana say no akoko boboro ho ne si ahye friendly match ama omo ne PSG we say akofo ko be ko ni ska mo be fa ho adi so me ka kire o so me fa Ronaldo ho hwie ska mo de ma na mo be mama ti omuka nje match ne baso de ndi anya sam ketwa on the 19th of January ya e PSG ni ana se for na de eboni ti Ronaldo ni Messi e be san hia ba bi ko pie ne ka be wa dwe say omuko hia wo he ba be mo hia by force my money is talking you mo hia by force ye mo hia wani we are starting league wo me hia cha money stop ti o mo de stop bi bia mo ma be bo ti ba cho de ekọ eno no ene ade a ti yen kokko hwesen foforo no so ekọ wo Gareth Bale so I retire from international football and club football bre me be my baby wa meaning na na okọ Real Madrid do be na fe golf no wo bo hwe so mo no na bra ne Champions League final so de o kakra de be kire wa Champions League bakuma ko enum Gareth Bale yes anyasem keto akra La Liga o jemiensa and FIFA Club World Cup o jemiensa o ne mo de be kire Wales for so de o ne mu Real Madrid o she 106 goals o she goals chen phenomenon Ronaldo Brazil Ronaldo ball Real Madrid no she go chain or Real Madrid just say bra boy money ade I say 33 years spend wey if ya me sound man ni me camera phone nyi chain bebre but o sketching nyina bam small boy 33 ni was say ni manyi sa o so that too o so small boy danger ni say o so ja boy nya no kwa Hugo Lloris and so a French national team for a goalkeeper no so say o ni nyina agu ho o say ewiase say o ja tama ye boy nsem ma o ti say ye boy nsem ma no so ye good no ja mpasem nya tama wo re ne ye bobo fa moto mo say no sankofo betwa mpoa enti o hwe na chi a ho say o timi na chi ja o mo e ba na betimi ayade enti o say be ma be ye bu ameni nyina ko bro ni de wo jai nye ko bibini ko bibini gi sa force no piano film o piano class no oba ye piano oba ko jai bo o say mi nya bo mebo mi nya kama bo last one ono so jai Gareth Bale 33 wo jai come on no was the last time I said Black Star player be say wo jai bobo onka e mu abrahana sa so mo bia so obo aso mo anam na de na ze pa na amfa no but ne bibiri gusu mo so mo nya bodo mbesa bo o chairman ko buru ni so ja ko bi ni jai bi ni su ye nipo ye fi ona ye ko ensem foforo na ye se voting bi akoso say the voting na no me say 10 most beautiful newscasters in Ghana no Adom TV for the boss no e ma no me man de o manye mo ye ma no de I guess yes I guess ya jija boss o enye small say no measure that yaba me 10 moves just a 10 first 9 Adom TV ma no ba kro no ejuma Adom TV no ja enye say ya 10 na boss I true
kebi mo ha hu so ye papa ebi na me ho bi make up kan be hey no they can use boy number 1 yes me ma mo ye sexy pa but ko fi chire ni na say about to me but yen hwe yes first 5 jo aba mu o jo de minim yenti e ma ne to ma no o ka na no e ko work up because so ni kamu a e pifa nchen no eno an tina mo to ye nya yi bia yi sexy a yi bia se Jordan ti jo ye hwanim ofi Joanna amanfo say Kevin Prince Boateng so yeah a man favorite pa man favorite very handsome ona akware na ye de na yiri din ato no so no de na yiri din ato no so say bia anocho abakunu ne afra anocho abakunu Ernest anocho aba achaba Ernest anocho aba sewa chama o passport be mu na betro Ernest anocho aba sewa no nti we yiri din ye fe no Kevin Prince be wa ha nti chama nti say crowd na nimu no se na no kwa kokko kakra ye de man din to no see Kevin Prince Boateng yes now yan kwanim na for the next person Tornado bam William said the body na mo de to ye ko 6 packs so yeah any more pack ibi no 6 packs na come on dressing so the onzo no obi what na it depend the on dressing it the chama na ada ajane ni ada ti tun say ni already bet na already bet or shua ni shoot tin o dressing there akwa so wa mo montade be say man tade bi sa no no so to me share the nanam kromu a brand ye ti wono so wo mbi ni ade afi yen kwa next person 100 ono de na papa mu na pa no quarantine ma no eyada no na mo ato amabra nti bra so si onyi hu je kan nansia no wadi 19 12 16 ya no obo Black Stars ya nansia wani bakwa Black Stars mu gi ne film by force we are say there Kudus Mohammed Kudus diabam say Kudus so champion hey chairman about to idiot ti Kudus so diabam ba ko fi chire nim ko fi chire nim about to idiot ba to so the sanity wait man Philly Stadium no worry wait man at the stage abe boom abu we be no worry sanity ti delegates na me say footballers mo fear na about to idiot mo shada ni ma mo ka che o manti no beto abane sane ade na de my madam red wo anti am kasanche me jeba madam red ya say madam red beto as me ne bena padi botwe na bai me man kan iya ono na choro ma me kan iya me ana me kan bena padi botwe na I am a producer na we ne bai ana de nan kasa ka kejwa ne ho Kasee body ana chwa beto aso